Halor Kapatisi TV. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number ka ICA ka pinkre ya ka lawe jongpi naga binta ka tuition but coaching ka bhatam yapi yasno but ka ICA Commissioner and Secretary Jagatrat Puleputhi Changa Sarkar Jilla Vijay Kumar Mantri Hakan Rodrik Ujuleu Aratar Posan Lakot Dekran Ikikin Hon Juginin Kai School Deficit Ban Panjingmut Hagabia Day Bagajin Tarwa Changa Sarkar Ban Pindre Kamno Yakamigilai Education Grant Bat Ban Wanra Tang Hapo Kuik Shatri Nika Kertang Yaki School Bal Ai Jingarap Daga Sarkar Hakajilla Barokaway Ka President Janga Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association ka kong EM Lingwa hagajing kran magilar patay kubor hadim lawai ka jingalang kalayat ho ba Commissioner and Secretary ula pensay bala pelat no ya ka migilay education grant nakabenta ki school deficit bat ya thoru ba Ministry ula pentep ru ba ondala syong that kini kay jang school deficit ki benta ka post ka jang ki hadin ka nam desyo ka post deficit namar ba ka sarkar ka kwa ban penyerenti lang ya ka jing siu tulap syabaro kini kay onda ka wanra ya kini kay tanga kuway ka kerdan Kadai ka consultation meeting ke bang issue consult keluar ke MEG discussion paper. Just that kadai wait consultation. Mana-mana ki association badan lang tah. Mentah kasi ki badan ki datang ki KJDST jadi kasi jatia deficit school teachers but jadi Garu Hills deficit teachers. So ki don ki some LP teachers look ke bawah na amlaran. Ya, amlaran. Ni keren look halo jom itu ki jing ki discussion ki badan hak tu discussion paper and of course ni layo ai hu ki suggestions da kalian jumi ki suggestion ni ong bagi kuat ya ka assurance pa ka continuity kan jumi kum ki deficit teachers dalam implement ni ke MEG ni lekin sa kan continue betu ka funding for deficit teachers and ini your assurance wah the deficit teachers kilong exempted from MEG. Jadi kita kan deficit part sistem kan penduk no. Tak mesti menjadi Ya, clarification dia kata apa. Halor kata kasulong ba yang mentahi ya kini ki existing deficit school teachers kendang nyaten. But indah hadian bagi retire ke kampus cuma kebahadian kan 6 day shoot kan deficit. Bukan kita ini existing. No, ki existing ilong exempted for now. Nah kali aku ka association kudu piang dan nomor ba kani ga dipersang untuk sarkar. Kalau ada gajian kan mencari dan mentais kelas ini dengan step penduk sebenarnya. Atau fikum keseng so kudu ba. Kum kaseng dia hakajing sisang ikwahi bahkan continue dipersang di banyak keren yang datang ba nakaliang joki dilapet ki pada ya ki babun tiba let's say kan hamhang Maka sofa kamu penduk no ni ke begini kategori bo hero nah. Kajingmut kalau kita kikwa bakin consolidate bakin one rapid under one umbrella under the MEG. Kita sih jadi kita mungkin kena naik deficit. Tang bakin okay deficit. Tang si cuba betang consultation halor jom tu kipen saya ni ke kajingmut jom ki challenges ki baki akan do. Tak alot nomor ba nakaliang ka salary kan kalau aduna no ka salary ke of course kan kita kan teachers mungkin ya kuat dia menyayang kita krem dalam yo ada deficit tang ba kalau kata pada ki ong ba ka salary kan kio ikwa ban penwan ra ban penyerekat ti ya ka jingsiu ki different categories profit bikin bu bet ka skill ai bet ka suka ya kata ada langsam whatever tambahlah bet tak kom bahkan numdei ka baduna pala lo ka concern jong ka sarkar right now kalong ba kidon kay gibiyo ko hajar hatsan hajar atau jar kidon pada gibiyo sila tam di kami harus ikwa ban penyerekat ka pension benefit as of now ikila ya persang bagian ya kila sedang di bagian DF ka CPF kan ka centralized provident fund itu kadon ka promise for pension dia katakan ya bet kan ya bet Masih existing kan ni ba.
yang what ya kini kibat mayro menta Batas SPF. oh kata kali kecil persang jangka government ba kin ai ya kini ki CPF benefits what ya kini ki badang kini ki pemerintahan di ada kategori so Lalu kan ni ba consultation aku tak ingin pak tip sa kwat mentakin sa ayan ni kinakit draft rules jumki and then have to report kin sa kwat for another consultation katangin pak tip kan